labafazi ababili uMartha noMaria. Uyazi ma ukubheka uMartha kwakuyikhala lo muntu wesifazana azange abone noma sakhuluma noJesu. Uyamazi umuntu wesifazana makasathi uyadelela angasaboni ukuthi ukhuluma nobaba akitshela ukukhala. uMartha waba njalo wathi uJesu hayibo phela lo muntu uzovuka. Wathi ngiyazi inkosi uzovuka ngovuko lo. Uyambona ukuthi umhambela phambili akamlindi. Abantu abamathobeleni abayeni awusesilima mawuthobela indoda. Awusisisilima uyazakhela ikhaya lakho. Thobela ubaba wakho mazi ubaba ukuthi makafiki